Ħadd ma jażel li jkun fil-faqar u jekk jingħata l-mezzi biex iwieżen lilu nnifsu dak li jkun vulnerabbli jkun jista' jagħti lura u jkun membru attiv fis-soċjetà. Sostniet dan Anna Van Lenker, Policy Coordinator ta' Emin li taqsira għal European Minimum Income Network. All the testimonies that we got from people are very similar, that they don't want to be ashamed anymore to take up minimum income. It's not their choice to be poor, that they would be eager to take up jobs, but that sometimes, like in the south of Italy, there simply are no jobs available. And that decent incomes would really be good, not just for those people who need it, but also for society, because they spend the money immediately back into the local economies. Emin u netwerk ta' qdiet mhux governattivi u individwi li huma impenjati sabiex jiddaħlu skemi ta' dħul minimu garantit fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li jwassal għal għejxin dinjitus. Il-volontieri ta' Emin telqu minn Brussell abbord żewġ coaches, waħda li qed iżżur il-punent u tramuntana tal-Ewropa sal-Iżlanda u l-oħra li qed iddur il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali, tal-Lvant u n-nofsinhar tal-Ewropa u li l-erba' waslet propju f'Malta. Il-volontieri qed iwasslu messaġġ sabiex ikun hemm skemi ta' dħul minimu adekwat u aċċessibbli. Skont l-aħħar stħarriġ tal-Eurostat kważi 119 miljun persuna, kważi 24% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea huma f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Sa issa il-volontieri diġà żaru 22 pajjiż madwar l-Unjoni Ewropea. Huma jqisu l-iskemi ta' dħul minimum fasla tajjeb jappoġġjaw lin-nies u lill-familji b'mezzi finanzjarji limitati biex jgħixu f'dinjità. Fl-istess waqt dawn l-iskemi jappoġġjaw lin-nies biex ikunu attivi fis-soċjetà u jiffaċilita l-integrazzjoni progressiva mill-ġdid tagħhom fis-suq tax-xogħol.